Zašto pitaju koja ti je omiljena salata kad sam im 100 puta miliona rekla? Nema može. Lepša od Aleksandra Škarića. Mislim da jesam. Platit ću i plakat ću, a neću da molim. Ja svoje srce i sve sam ti dala, al tebe nije prosti mi hvala. Ja te ljubim, a znam da te gubim, još uvijek sanjam da sretna se budim. S gorkim suzama, s mukom se borim, hoću rađe, al neću da molim. Da li si ti normalan? Ne možeš me pitat koliko puta se kupam u nedelju i otkud se ja kupam, jebe. Pička mu matri. Stvarno ja moram o ovome da pričam na javnom profilu. Ne volim se kupat, ne volim. Ne volim prat zube, ne volim da perem. Ja imam lijepe zube, viš kako lijepe. Još imam i piercing, šta će prat zubu, šta ću ja sad onom četkicu, to sve majka priroda dala, ona četkica, ono treba sad, može to da me pitaš. Koliko puta volim se kupati, onako... Dobra, i blizu kamera da mi pošalješ jedan narkisić ili srce kiziđa. Ja mogu podrik da ti pošaljem, čekaj. Ne, slabo to za mene, čekaj, bolje. Slobodno vrijeme je video, bacam petarde. Aha. Gle, tko ti znači nemam dečka i, na primjer, ti uopće nemaš moju lozinku s Facebooka i ne znaš koliko imam zahtjeva za vezu. Samo da znaš. Haha. Kravo glupa. Dej, ti si stvarno na tvoja bezvezna pitanja, tak da miči se s mog aska. Možeš vidjeti. Slušaj ti, djevojčica je ime, ako ne znaš. Ko si ti meni da naređuješ? Facebook mi sere. Više samo ti trebaš ovdje malo da cupkaš po asku, malo da me smaraš. Okupaj se, smrdiš. Govno jedno, perato. Da, i samo da ti kažem da mi nismo mala deca, znači imamo 10, 13, 14 godina. A ti što ne kažeš šalu, to je tvoj problem i to, mislim, to su samo neke debilke. I nećeš ti da mi kažeš da li ću ASCII face da imam sa 15, 16 ili 8 ili 7 godina. Jer prvo ti mi nisi mama. I kad dobije, pa te niko neće, onda ti njega uči da dobije ASCII face sa 16 godina. Mislim, stvarno... Ajde, povučaj. Ujebate oči. Evo mama samo jednu. Bac.